Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kawini ki program Ajik Sumar Khamat ne ka free eye check-up camp belapelong du samla sambor surong ubaderu President ke West Giant Hills District Adventure Sports and Mountaineering Club haringkat ke jingi trailang bat Commission Netralaya Eye Care Center Shillong a Community Hall ke Dorbar Snow Kimusiang Joai. Hakani ka singi barok ki nok snong ki blayo ik Ajik Sumar Khamat ki dan hadu shispa san kentup lang ya ki kenthe ki shenrang bat ki hep ki berin. Rasnang ikani a medical camp na do kapor step kandai biji step tat hadu kapor janmin. Abai ekran bu samla sambor sulong laitu pakajing kemuju uban pelong ikani ka free eye check up camp kalong kerpang nak benta ki beduk bakerdo kumju ru si benta nakajing tap live stem jong ka club nadu balaseng ka house nam 8,000 arpo. Lapentip bayot jing Sumar Khamat mentak singi long kumni nakabenta kitu ki badan ya ka BPL card an Ajik Sumar claim jing sio kat ba ya kitu ki bamdan card BPL ken hap sio kumban lai 4% ba kani ka jing Ajik Sumar Khamat kandang ya piteng hakeleng ki jakabat kumju ru syaki benta ke East Giant Hills ong usamla surong jonga kalong ba ka jing ya benti ka jonga long mangi iwan daga longin ka beduk de ngakwa ba kapna magi kena ki badona mereka jenduna ki khamat dengan kwa banai dengan free eye check up camp kan long jeng ke ku kami ki longin ki beduk de namar ba kadap kesn kadap ka club live name men arpu nyau tarik de ngilai ya song meeting bat ka secretary yang bangin nek dengan ka free eye check up camp ngimdan pisah nampak pula dari jeng penyak jeng boleh start de ngiyo sponsor ni Dr. Valencia Surong men arkemi jonga tinggal ya kan dia uniform kan dia klub lu haus nama arajar atau nado mengiform kan dia klub yang 4 juyo dia kata kecingnya apa dia kesorkan kalau buat jadi pandemik COVID-19 tu sedang nak bagi ditsam kau keleng musim layu aja nyerap kan dah lihat komen yang nong nilai bekat balak bangin saya nama kemudian dia buat dia kelam lah dengan merap para beriru yang nong nyerap di kembang awal di mana makan ngawan nak longi ke beduk ambil berspa andre kadi kita punya jom boleh hiba kadi ke kam ke bangile ke successful apa nyau terik sedang apa kasnong haga amal rem constituency hoi ngala tho application jadi minister apa condition local MLA lakman boy Pak Stefan yang bangimla de hak jingpai ke jonga bon ki candidate sebentar ada Philipan bisa ban libam do keloi labai ladang ile ya kan ka kam ke pembaha kim lum dan ki bayarap di dan hi way arngot ki ba yarap ki mana po Orissa ki mana po Sikkim ki yarap ladang upri ubana ba jong ke state ulala ula ban yarap ban Indonesia ka bangalingo ya kini ki MLA jong kim cimla ai kata ketika dia ketika mon ada ngau kena ngala ban lek pun kan ke jadi cam free eye check up cam apa belum lagi ni beri bona senong wal ada ngale ni apa senong kimusniang ru senong kimusniang kala priang non buram rasya enga bangan penolong ya ni free eye check up cam but kena appreciate tu ya kam ke bangan lek nama apa ke bangan lek kata ke jin bencat jong te mana jong bagi ong ro bapi di man pentip iku bagi senong bagi yo ban mansi lek kena free eye check up cam di hakane ka kami kitu ki badon ya ka BPL card ki free na dong sanong ki badon ya ka BPL card paling ai like 4% lan 4% ada kitan kami ki kaman dia kum tahin malba kani ka jingle kana ya grand madu deputy commissioner jong ka East Giant Hills Soba in sa pulong ka free eye check up camp support East Giant ya kajing form jong ai kani ka club kam dei bang aku bangan Manrak Burom dan ya West Giant Hills District aku aban manrak Burom ka state ibu koi mamba kumbang keren mana ba ni kasi janti ang idon lah kajong kasap boleh ulah nga kasap panlong mungkin room ndang alalong instructor ila ay jini kai keleng paling bahkan ni ka kam ka bangang le kalong ka jing ku te bangan siu keleng ni boleh ni sedang le no dagani hakapor banga le kan ni free eye check up cam ngaku slide bisa ning
boleh ngong ba atu la da tadi kan mon ka jong mi kasnong ka thau kan sha ne dia kasnong do kala dia pet bai ka jing ni man ka klub la pet tho ba la bat kila kali do yo kidi doktor panau company dengan lai keren buat orang bahas nong ke kondusnya ngomong bagi doktor di napo company gini napo mission Australia di doktor gini apa orang ke sana di jikisha ini doktor di banuan mentasi nak kita memnak krian bah kita kita ya bahaya kersen dengar ngam mudi mangawan ngam panse mah banuan mentasi kesini dengan bangka desi bakat do di lega ngajak mengaku founder dan presiden klub dan selong kajing japura klub buat ya kasnong himu koi ti ta kumra hinga nges kamba kai ka bangingin le kanong kajing kaku ya kami buat kasnong bakin i kata example kali ka banganga le kena baga bikin pek buat ka kerpa jaga government ya state government ba kena ini mentang ka klub ka jonga ka banga form kat banga hak application dan mentagi sponsorship di bon stangi jingkular kam yang local amali mana po asnong jong ni po umat kun la pa di application la shi steyo mga pan donation mga tip pan le kani hawat ka dai free eye check up cam riba ngan still kaliang pala gitu giwe ka bam ka jing bam ka sya ka danong sedong ihapan ayaki di kumbang alapan man ba bon ya ka bangale ngalut na pala di ka banga penduduk nangin ba boleh hiu la kerku na kon bangawan sini bangawan tinggi di deling ba yang ka jingarap na perlok de nangin scam ba kani da free eye check out cam ka bangsa kan long ka ba ya baik guarantee bangala mention mana ba hapo umat kurni ba nyo pumut di patient ini scam nang ni ba bawa nang ni ro kala banawan ya kasih start nang ni kantam kan long ka jingku